Shubor nakaslem jong unongsan hima. Karib hai Presbyterian Synod menta kasngi kala yo no ya office tray kampura kabadan ha kasnong paham lapong ya kabalawan man play patba do Reverend BB Lamin, Moderator General Assembly jongka Presbyterian Church of India. Ha gani kasngi lapan heru ya kalama jongka jingrakhi ka jingdap arpusan snem karib hai Presbyterian Synod. Haswa ka jing play ka teka office tray kampura jongka Synod lapan nongru ya ka jingya seng duai ka balay syem bentalang na du ki pastor ki temen basan bat ki wedi ki nong yalam jongka balang ban kerku kerdo ya ka teka jaka tray kampa thamai jongka Synod. Kumar pentip kendiat karib hai Presbyterian Synod ka badan hadu santri ki presbytery bakan thop ya ka maubo sari krai presbytery ka nong tulo mathan presbytery rib hai shatai presbytery rib hai sapngi presbytery bat ka rib hai mi ngi presbytery kan pediang ye ka jing ye seng Synod jong kirang ba bat ru ban rakhi ye ka jing dap ka ba arusan snem jong ka jing ya denti ban chakri ya ka kam jo ublei ha ka ni ka than rib hai ka bala sedang nadu ka khat santrek ha ka balang Presbyterian nongpo bat ka ban pen kut pan ha ka khat handai trek mentau benai ha ka madan ye dek kai ha paham siem Kaburom ka jungu upat ke jingero tu mini ailang syole hakpor ka mga lapan kiu ya gini kalama Doctor Secretary ju Presbytery Santli kini pan kiu lang Haga kerteng kajung blay pa blay kun bat blay munsim kun bat akbor jung karib hoy Presbyterian Synod ngakum moderator nga penkiu ya gane kalama jubili hakane por nginya takti lang par Yukpon nan pelaj bat penher ya kene ke balon na genta ke burom di Synod ini Kom kedak ban bersak jingken mau yang kejengdak agusan snem jong ke ribhoi Presbyterian Synod ngepli uni umau ngepda ban kita berbesak ken mau ya kene kiging ngepda profesor ki niat ikam jong ke balang ke jong lay hanni hak Synod ribhoi Presbyterian Synod. This ribhoi Presbyterian Synod office building is inaugurated and dedicated by Reverend BB Lamin, Moderator General Assembly Presbyterian Church of India on 17 March 2023. To God be the glory. Kemudian ban pli ya kene ka Ribhoi Presbyterian Church Synod office Shimini ka kanshi atot ilu ribon aga kateng ke jauh belang pa belang pun belang bisi pun amen.
Berkeliru ini kalah jom kenik office ada petang Ibrahim jadi kisah. Sementara dia siap jadi menit